Iyang okay panipon malanwa na rakso Pohnpei wow kisanan kan kunanan ng kunan kaniko wow choro ang sa kanajay kop na Korean kop na speaker and legislature son kop nakala labalabagan nan kanyen tinya momot so government to chon Pohnpei sa Pechawan duka kuran korosong nan sa kanajay Rahnwet. Ngay sa Nicolas megang Pechawan kalaya kubrakan Out tabang sa pulmatay rongan Rahnwet. Hoya chakalatan sa pulmatay rongan kayong Pitstop Mariel Koreaw men kabasa na ditokan sila ang kapinsalit at sumaputi sa tumaw o kasulu sa pulmatay rongan masalangan Pohnpei. Kayong sa pulmatay rongan Rahnwet kan sa Pohnpei State Pandemic Response Commission PRC the task force. And CFC Achumay Soap Mariel Bacho Nanangkar Tawasan Soap Kankin Petia Socha Me Bachoto Muranurai Me Sidiman Me Bachoto Nimat Isa Won Paria Kapriya Sapriyaw Irain Me Bachotikan O Irain Me Bachoyang Kan Nan Wayne Pohnpei Wayne Nyat Pechawannya ramai cumal pasawan COVID isaktual o karos negatif se socha masan COVID isaktual werai. Sang kawit penerai cok-cokan pasang COVID isaktual uyang rai karos megat pecha bonso marian nimas Riyasak wanawan karya ketriyasak riyal o karya raktan memnya masan COVID isaktual penerai meisman. Pasok sa Japan yawi o pagkatarlang sa mankan liban Pohnpei, puirailan kasawi o pechawanta kawit kan. Irai chok-chokan, pechawan kawit kirai may sunan watch, and pechawan kachoro la o eo kasaw. Pan yawi niya prasimaw riya katriyay sa priyaw. CFC o Captain Soap Mariel pechawaner Kawaikan o Iran Pilbachuan, Kateten memnya wasa me Iran, me isunan watch, dan Pachuan Kotoror laya. Mentacha ya niya masan COVID isaktuwa Iran, me isunan watch, Iran koros, sundatuk te soja sansal, kabinsale dan COVID isaktuwa Iran. Iran contoh dapat publikal kan me, dan Pachuan, uya kasaukan, dan Pachulang, nan quarantine ran nan MMA nan tokochibong pachoye nakasaukan kasaleta na socha masan COVID isaktuwa werai. Kawai taon chonwe enter kasla de pachola ni sopan o anso korosong yung soap te and sanitizer o ter kachong kabagon kan te katsang ni chomtas te yung na lumong te sunga. Korea sa pulmatay rongan Rahnwet palimakan pachawan na pali ito kan sila kaming saleta sa mga COVID isaktuwa men pachawan sa koroko ipakon. Me Rai lamas magakir niyang coach kita pachawan na ito kan sila silwat sang par limau les par isaksu o sang par isakwalu kasota. Enpil pachawan sansan May rai disenya nakan kap nyang coach kita pachawan alat token sila silwat. Token sila silen kami salet ta soma COVID isaktuwa wat kan pachawata. Publical palbalyan monuningen Pohnpei on dispensary and kolonya. Palian publical kan pachawan ratsta klakwalun mainsang laklakimaw ng sauchuk. Sang niya aplen niyalam. Padwat pitbang pachawan ratsta. Ran kaunop sang lakwalwala pimansang leplak silu murid sawas. Koros memang yang hospital pachawan alat tokan sila kabing salat so mga COVID isaktuwa kananana yung keta toropan mon tokapan pachota. Tokan sila kabing salat so mga COVID isaktuwa watch kan pachawan mo yung nipra. Onpil pachawan sansan sang kaway
Central for Disease Control, muni sila kabinsalet at COVID ay saktuwa so chokapan, apol pararabat pa 20% tuway saktayo poncheo. Nan report magunpachota, Samtalian Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta, Meneleto ni April 1 pound yakutray sa priyaw ray laranasen, Pohnpei kan nakatskiyat at bacawanet kapensilaslen kabinsalet at so mga COVID ay saktuwa, hain sawat patpacho ni percent, isi sakwalu, koi naman tokan matarna. Patpacho ni percent yapukuri saktuwa, koryaman tok sa kantos, patpacho ni percent, limay saktuwa, o koros makat, kotskiyar takan nakalak, aray chumal tokan silaslen kabinsalet at so mga COVID ay saktuwa, patpacho ni percent isi sakwalu. Ang huniyan sila ray sarikan panyamantok, the primary dose patpacho ni percent, limay saktayo, koryamantok, taksakan dose, patpacho ni percent, kay sakwano. And pachaman sansan maramot chay sa wayman kumunyan sila silo. Yung matana vaccine, yung chansan o yung Pfizer na yung ray sarikan. Ang matana vaccine kan pachota pakriyaw na narayran rari sa kwalunan punga, Johnson kan pachota pakriyaw o Pfizer kan pachota pakriyaw na narayran rari sa kwalunan punga. Kain saklang sa kulmachay Rahnwet ran masanlangan Pohnpei, ngalangan pantat pacho ni PJ Pohnpei kulak 8 minutes limay sa kulmangan mensang ulan pantat pacho. Nipit tayo po yung Jisu, kulak silumit tayo tawling rinsawas, o ew malangal kan patpacho. Nipit, ew po yung Jisu, kulak 2 minutes riyay sa kayo nipo. Rahnwet lemin sa uspan Rahnwet ang kan patpacho nan pungan balik. Ay roban masa, ninataisak, laluraisak, lakulkuntay na kan patpacho nipit wanaw, lalwalo. Dan tawakin yang aku marmurakan kocok o pangkat niya kocok mesin o kayan saw o melenan sapat. Ran kau na pangkan patpacho paliyapang o palmasan ninat isak lunaw lalwaya isak lakulkuntay na kan patpacho. Nipit wanaw lalwalukan tawakin yang aku marmurakan kocok o pangkat niya kocok mesin pin yang aku melenan sapat. Wan lam ranaya patpacho ni dekore. Wali sak kayo wan lam Rahnwet patpacho ni dekore isi sakusu. Wan sasongan kacaw mamuratinan raya na wari sak kayo patpacho ni insist. Eo ko inchisu wan sasongan kacaw mamuratinan sang pamwat patpacho ni insist. Riya isang isupoin silisa kriya. Pohnpei dang rasang pachpin klakwano midis silisa kisunin sauchik. O pangprong sa langkot pin klakwano ministry sa kwano naman sa ngalakaw. Main ko yung matyakan, autagan sa kulmansya yung mga Rahnwet, kalanganan ko front chorus o kasalenya.